Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Sorkar Pedeng Bedik Mi Ekatnat Yalekai Dr. Mansukh Mandavia Play Integrated Multipurpose Indoor Sports Complex Kebadan Jawaharlal Nehru Sports Complex Hapolo Hagalai Podrik Jimbang Arajar Arpuhenrio. Yakani project latei hagajinglot Kabashispa Laipo R Point Kandai Klur Tingka Kijingelekai Haganika Complex Kintup Basketball, Badminton, Boxing, Snooker, Table Tennis, Volleyball, but kiwe kijat jingelekai kibendong hapo iyang the indoor sports. Hagani ngile don lang Menteri Khana ka Sorkar Pedeng Bedik Mi Ekatnat Yalekai ka Raksha Khatse kumju Menteri Rangba Kajila Ukondrat ki Sangma ka President jong ke Indian Olympic Association ka PT Usha Menteri Katnat Yalekai uba Wailat Miki Shila Working President ka MSOA uba John F Kharshi ki Head Officer bat kiwe Kajingte kanika project kalong shibenta kajingpen kre ka 39 National Games Arajar Arpuhnyo kabandong Hajila Meghalaya. We will to the 39th National Games Meghalaya. And now our Union Minister is unveiling the plaque along with the Chief Minister of the state, Shri Conrad K. Sangma. Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya mankasni kalong kajing sedang batuma ki jingikai bapura katkom kajok kabamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki kalalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.